Muri Nord Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo habereye ibirori bikomeye byo gusoza umunsi mukuru wo gusohoka kw'ingabo za ARC. Ico ni igisirikare ca AFC M23 na MRDP. Habari yenu. Wakati nilikuwa hapa nilikuja kuelezea kama mafunzo yenu kumalizika. Na leo tumekuja kuelezea mafunzo yamalizika. Na tangu leo nyinyi mko askari wa AFC. Munsi w'ejo rero ubwo basozaga imyitozo ya gisirikare bari bamazemwe amezi arenga 7 basoho babashe gusoza cyangwa se bamuritse abasirikare barenga 7,000 babashije kuza gufatanya n'abandi bari mu murongo n'ubundi wo kugira ngo babohore igihugu ca Kongo. Ujinga yote ambayo nimesema ambayo anaendelea kufanya amefanya wengine kwa wakimbizi kwa nchi yao, amejipatia mamlaka kufanya wamoja wa Kongomani kwa geuza wa etranger. Hiyo yote kuna unyama ikataa. Unyama ikataa ya ARC, unyama ikataa ya M23 ya AFC. Ndio maana tuko hapa. Na nyinyi kuanzia leo mmejiunga na hao wote ili tukomboe nchi. Ndio hivyo. General Makenga cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za ARC yavuze amagambo akomeye ubwo yasezereraga abari bari mu myitozo barangije. Hangaha abantu bakibaza ngo ese aba basirikare baje bagiye guhindura iki, bagiye gukora iki gitandukanye cyane, bagiye guhindura iki ku murongo w'urugamba, nizihe mpinduka zigiye kuhaba. Yanasoje avuga ati mwambare ingofero mugaragaza nk'ikimenyetso cyuko uyu munsi mubaye abasirikare ba ARC. Na mubaye kofia sasa. Salama nimesema kajia leo umekuwa askari wa ARC. Wakati nilikuwa hapa niwaelezea unako tayari kuingia kwa jeshi la ARC. Wataka kulikiza kwa sekedi mkono juu yote mkasema mko tayari kwa askari wa ARC. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Guhera uyu munsi guhera kakanya mubaye abasirikare bemewe bagomba guharanira inyungu z'icama, inyungu zo guhindura igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye, murangwa n'urukundo n'ishaka na discipline, muri organize mutandukanye cyane n'igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mugomba kuba mutandukanye cyane kuri tere na FARDC babambuzi barangwa na ruswa bafata abagore ku ngufu, bibi by'abaturage, bakora n'ibindi bibi bigiye bitandukanye. Mwebwe rero mugiye hariya muri indorerwamwo, ari mwebwe abaturage bibonamwo, ari mwebwe abaturage bahungiraho, aho kugira ngo babahunge ahubwo babahungireho kuko muri wakombozi. Nyinyi askari wa ARC, yani jeshi la Armée Nationale Congolaise, ndio hivyo? Jeshi la ukombozi, jeshi ambalo liko hapa ili komboe nchi yetu ambayo imeharibika. Muje kugira ngo muhindure ibintu kuri tere, ntimubabo kugira ngo mubangamira abaturage. Ati umutungo wacu na abaturage bacu, umutungo wacu dufite na abaturage. Rero mugomba kufata neza mukawubungabunga kuruta uko FARDC ibikora. Ku munsi wabanje abwira aba civil servant yarababwiye ngo yaciye amarenga agaragaza yuko urugamba rukomeje, bagiye kuja mu bindi bice. General Makenga rero yakomeje abwira abari barangije ababwira ngo mugiye ku rugamba, tugiye kugenda dukomeze tubohore igihugu. Tugiye kwerekera Kisangani, twerekere Kindu, twerekere Kalemi. Ese koko AFC M23 bari bicajwe nuko hari amasezerano, bari bizeye yuko ari amasezerano hari cyo azakora, cyangwa mu rundi ruhande barimo bashaka umwanya wo kugira ngo biyubake noneho urugamba rukomeze rufite imbaraga. Mu bigaragara igisubizo nawe uragifite kubera ko abo basohora buri munsi, inzego zishingwa buri munsi n'ibindi bigaragaza ukuri. Mu ntambara rero yo kurwana na leta ya Kinshasa ntabwo bakiri kurwanisha isasu gusa, ahubwo bararwanisha
system. AFC M23 na MRDP twirwaneho bafite imbaraga zingana gute ubu nyine zo kugira ngo noneho bafate biriya bice bindi? Imbaraga za mbere tuzirebere mu buryo bwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo bafata Goma na Bukavu bari bagifite abasirikare bake cyane, ariko ubu ngubu urebye umubare w'abasirikare wariyongereye. Bari bagifitweho dute, abantu benshi batabafitiye icizere yuko baje kuhaguma, bashobora kuguma aho hantu bafashe. Igihe gito baraba bahavuye, barahabakura nk'uko babakuye muri Goma muri 2013. Ku rundi ruhande nabo baravuga ati ibyo mwibwira yuko dufite gusubira inyuma ni inzozi. Koko amezi arashize baracyari muri iyo migi, aho gusubira inyuma bari gupanga kwaguka bagenda mu yindi migi. Sumvikana ko bagaragaje gukomera no gushobora yuko baruta igisirikare kiri corrupted cha FARDC. Baprovinze amahanga yuko bashoboye. Ikimenyetso nuko ubu tuvuga mu cyumweru gishize bari batumijwe muri Geneve. Nukuvuga ngo mu yandi magambo ONU n'ibihugu by'amahanga bitangiye kubabona koko nk'abantu bemewe bashobora kwicara ku meza bakaganira, batakiri inyeshamba gusa. Mu rwego rwa politike bamaze gushinga inzego zose za leta, aho ibintu byose bikora, ibintu byose biraraninga. Igihugu gifite administration yose kugira ngo ntibzitwe yuko ari abasirikare bakiri gukora ko kazi. Ahangaha wewe urashobora gutekereza uru rugamba nk'urw'amasasu gusa, ariko ntabwo ari urw'amasasu gusa. Umuyobozi wungirije Dr. Kanyiki yabigarutseho aravuga ngo twari tugikora isuku, kandi ntabwo twakoze isuku gusa mu mujyi, ahubwo dukora n'isuku no mu myumvire, ideology. Tugomba kumvisha abantu, mbese abaturage ba Kongo bagakoropa ya macakubiri mu duce bafashe, kari kakiri akazi bari barimo. Mbese ku rundi ruhande ntabwo baretse gukora intambara ntiyahagaze, ahubwo yakomereje muri systeme yindi, mu yindi strategy we utabonaga nkaho intambara ikomeje. Bari bakirwana no gukoropa imyumvire, guhanagura, gukubura imyumvire. Umuturage uri mu duce AFC M23 na MRDP bakontrola cyangwa se bafashe, uwo nguwo agomba kumva icama neza, agomba kumva ideology y'icyo barwanira, agomba kumva cause bo barwanira cyangwa se bashize imbere. Kuri bo urwo ni urugamba rutandukanye n'isasu. Mbese mu ruhande coordinateur w'igisirikare akora akazi ke ko kumvisha no gutreninga no gukora ibishoboka byose kugira ngo igisirikare bakomeze kwa advancinga baje imbere. Mu nzego za gisivile naho bagerageza kumvisha abaturage n'impamvu barwana n'ico barwanira. Buriya umuntu ufite abaturage ntaco adashobora kugeraho. Uyu munsi strategy ya AFC M23 na MRDP yarahindutse. Ntabwo bakirwanisha isasu gusa, ahubwo barwanisha na ideology. Ideology bashira mu bantu niyo igenda ikarwanaho bo batabasha kugera. Iragenda ikinjira mu baturage, tuzaje kuhageraho muri amakuru yarahabatanze. So narivuze ko impamvu ya kabiri ni mu rwego rwa gisivile bamaze kwiyubaka, bashiraho inzego zose za leta. Twarabibonye bafungura amashuri, twabonye bashiraho igipolisi, twabonye ejo bundi barahiza abacamanza. Ibyo nababibonera kuri. Wibaza ko umuturage urindiwe umutekano wararaga mu masasu noneho akarara mu mahoro azabivuga bingana iki? Ijambo ry'umuturage rigera kure. Iyi systeme rero yubakitse gute? Yubakiye mu kurwana gisirikare, barwanishe abaturage bavuga ngo abaturage batuvuge neza. Aho niho bagaruka rero bavuga ngo iki ni igisirikare kigomba kurangwa na discipline, kigomba kurangwa no gukunda umuturage, kigomba kurangwa na patriotisme. Apana
nk'uko wazalendo biyita patriots, biyita wazalendo ku kanwa, bagakora ibihabanye nabyo. Iyi ni AFC M23 tureba neza iyi strategy yabo, ese koko iri gutanga umusaruro cyangwa ntawe iri gutanga? Nukuvuga ngo mu bigaragara AFC M23 tureba uko iri kugenda yiyubaka mu nzego zose. Yes, bafite abantu bake, bafite gisirikare gito, ni bake, ariko bari trend, bafite imyitozo itari ya gisirikare gusa, ahubwo yo kumva cause. Uko kumva cause rero nibyo bibayera nka essence yo kudasubira inyuma, ibatwara, iba drivinga kugira ngo bakomeze kuja imbere. Ahangaha bitandukanye cyane na FRDC bagwije abasirikare ku mpapuro, ariko inyuma y'impapuro, y'izo nyandiko z'impapuro, hari abasirikare, abantu bari corrupted, barya ruswa, bagira division, bakora n'ibindi bibi byinshi bitandukanye, batumva kurwanira igihugu icyo bivuze, ahubwo bishingikiriza ku mbaraga zituruka hanze z'amahanga. Ibi ngibi mvuga nawe urabizi neza yuko FRDC uko yubakitse, uko imeze, ni igisirikare kiri very weak, kidafite imbaraga. Buri wese ku isi kugeza kuri perezida w'igihugu azi neza, niyo mpamvu yiyambaza ibihugu by'amahanga, niyo mpamvu yiyambaza imitwe y'inyeshamba, niyo mpamvu yiyambaza MONUSCO n'ibindi bigiye bitandukanye, kugeza kuba mercenaire kugira ngo barwanire igihugu. Ariko se koko aba mercenaries bashobora kurwanira igihugu kikaba cyo rwanirwa n'abantu batagikunda, bakorera amafaranga? Ntabwo bishoboka. Kandi fitire izadesida, ejo hazaza niho hadesida. Nukuvuga ngo abandi bamwe bari kwiyubaka, bubaka systeme, mu gihe yabari ikomeza gusenyuka. Ese icyo gisirikare curirijweho abamasenari bishurwa ibihumbi bitabarika by'amadolari n'inyeshamba zigahabwa agaciro kuruta abasirikare b'igihugu, utekereza yuko abo basirikare bafite avenir? Ejo hazaza bazaba bari gukora iki? Aho ngaho rero niho bigera urugamba aho ruzaba rugeze tutazi. Abaturage bakavuga ngo turahitamo mu duce aba bafashe, nibakomeza gukora ibyo bakora, bakavuga ngo bashizemo discipline, barindiye umuturage umutekano, arakora ibyo ashaka, imirimo yiwe ya buri munsi afite umutekano, biragoye yuko uwo muturage uzamubwira ngo uyu muntu ni mubi kubera ko azi ubwiza bwiwe, azi icyo amumariye, azi icyo yamuhinduriye gitandukanye n'igihe yari ataraza uko yari ameze. Muri Kongo rero ibyaho ntitubizi. AFC M23 rero abasirikare bakoze pass out y'abasirikare barenga ibihumbi 7,437. Abantu benshi rero bari kwibaza ngo se abasirikare 7,000 bazakora iki? Bagiye kuzanira ihe tandukaniro kuri tere. Difference irahari nini cyane. Ko abasirikare 7,400 bagabanyijwemo imitwe y'abantu 400 ngaho nawe barawumve nimba bo babangana gute, ahantu bashobora kokipa hangana gute, banza wibagirwa bo bari basangana. Tugereranyije ni nka batayo ziri hagati ya 18 na 24. Mu busanzwe batayo birimo abantu hagati ya 300 n'igihumbi 200, ariko ku basirikare bitewe n'impamvu na mission bubaka ayo mabatayo bitewe n'uburyo bo bashaka kubikora. Ariko none tugaruka ku rugero rwa AFC rero baracari baki, ni igisirikare kitameze nk'iki gihugu ngo bafite abasirikare 100,000. Abo basirikare bake babo rero bagomba kuborganiza mu buryo batanga umusaruro munini. Icya kabiri nuko ari abasirikare bari mu duce tw'imisozi, bagenda n'amaguru, akenshi ahantu bari batari mu mamodoka. Icyo gihe rero biragoye kubaka batayo nini cyane zidafite amamodoka bagendamo. Bubaka amabatayo ari mobile, yoroshe kugenda. Icyo gihe tuvuge ngo niyo mpamvu nari nyabaze ari menshi. Batayo y'abantu 1,000 bashobora kuyikuramo abantu 400 kugira ngo byoroshe mu gihe bagende kandi bakora akazi bihuta.
ndatekereza ko ariyo strategy bashobora gukoresha. Ziba batayo nini cyane, yari batayo z'igihugu, ikindi zifite ibikoresho zijana n'ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amamodoka y'intambara, aho ngaho haba harimo n'abadokteri n'abakanishi n'abandi. Iyo batayo bigizwemo n'abo bantu bose. Mu rwego rwa AFC M23 rero, izi zirashobora kuba zarangije ari batayo nyinshi cyane, zirenze imibare dushobora kubara. Izo batayo rero nizigabanywa mu duce dutandukanye, zirashobora gukora difference. Ni ukuvuga ngo muri strategy zabo rero harimo kuvuga ngo tubanze dupozinge gato, tubanze dutoza abasirikare, tubanze dukorope, tubanze dukora isuku, nkuko Dr. Kanyika byita ati tukora isuku atari yo mu muhanda gusa. Iyo suku rero nimara gukorwa, baza advancinga bafata ibindi bice, atari uko bafite wasi y'inyuma hasigaye, kuko bafite abasigaye, bafite n'abavanshije bagiye imbere. Ari nako abaturage bari aho ngaho bavuga babwira abandi, kuko abaturage bari muri Kongo, muri Est reka tuvuge mu gace ka Est, Nord Kivu na Sud, bavugana n'abandi bari mu tundi duce, bavugana n'abandi bari Kinshasa, bavugana n'abandi bari mu gihugu cyose. Bisobanuye ngo ayo makuru babaha ni abandi bagenderaho bagabanya umurego wo kwirukana no kurwanya abo bandi. General Makenga akaba yatanze asa n'inkibanga yavuze mu marenga, avuga ati ndizera neza yuko ubutaha tutazayikorera hano, tuzayikorera Kisangani, tuzayikorera Kindu, tuzayikorera Kalemi. Bishatse kuvuga ngo yavuze yuko bagiye kwa avansa baja muri Kisangani, baja Maniema, baja no muri Katanga. Hauza ari Katanga ni Tanganyika. Se koko bagiye kujayo, bagiye kugerayo, bazacahe, biragenda biti. Abantu benshi bari kwibaza cyangwa barategereje bararambirwa yuko Uvira ivuga ngo ni Tombe. Ariko urebye iyi strategy nsha ni nkaho Uvira bashaka kwisiga ku ruhande, ikazagera ubwo yikuramo nta wayirasheho. Reka tuyiklotire dutambuke dukomeze, aho kugira ngo dutakarize imbaraga nyinshi ahantu hato, ahubwo twoja kure aho hato hakazagera ubwo hikuramo honyine. Bivuze ngo Uvira ntabwo ari ingenzi cyane nka Kisangani, Kindu na Kalemi. Ariko reka tutegerageze kubitekereza muri buno buryo. Wayi Uvira yananiranye kuvamwo kugeza ubu nyine? Kutaraswaho ni gute? Uvira irimwo ingabo abasirikare b'abarundi, irimwo amabatayo atabarika ya FRDC, amabatayo y'igisirikare cy'u Burundi, amabatayo ya Wazalendo. Bose niho baryamye. Ni ukuvuga ngo dupfire gushira, ariko turi hano. Ku rundi ruhande AFC M23 irareba iravuga ngo nituja kurwana nabo nugutigiye, ahubwo tubakatire tubatambuke dukomeze imbere. So bivuze ngo strategy yo gukomeza imbere baciye baretse Uvira ni uburyo bwo guca imbaraga no guca intege abari muri Uvira, aba Wazalendo, kubera ko Uvira bo niho amaso yabareba. Ati nidutakaza Uvira tuzaba dutakaje igihugu. Wazalendo reka mbibutse yuko Wazalendo Maimai iyi mitwe ni y'abavuga igiswahili, n'ababemba, abapfurero n'abanyinto, babarizwa muri Est. Finale yabo rero bavuye muri Uvira, ijambo bafite muri Uvira ntiborigira muri Katanga, ntiborigira Maniema. Rero niyo mpamvu baza kudepa abasirikare babo bose muri Uvira. Ku rundi ruhande yafise rero ikavuga ngo nituje kurwana nabo turaba turi gutakaza imbaraga ku busa. Baravuga ngo utagusibije ntabura no kugukerereza. Iyo niyo strategy AFC M23 na MRDP bafite, bavuga ngo aho kugira ngo badukerereze, reka tubareke dutambuke, bo bazivanamo. Nitumara gufata imbere yabo bazahita birubura. Se birashoboka koko ko ariyo strategy, ariyo gahunda aba bagabo bafite? Ufite igitekerezo, ufite kubyumva, twandikira muri comment section tumenye uko ubitekereza. Ariko twibaze ikibazo musigira cyangwa se nkubaza, iyi FRDC ifite abasirikare buzuye ku mpapuro batagira umubare, ariko iri corrupted, irya ruswa,
yambura abaturage aho kugira ngo barindire umutekano, na ARC iri disciplined gutya isohora abasirikare buri munsi irwanira koze bose bumva, isaba abantu ni ikihe gisirikare cy'ejo hazaza cya Kongo? Ikibazo usubize muri comment section. Urakoze cyane. Mwari kumwe na Director Gaby kuri Afrimedia Live muri Viewpoint.